Startsignal til Nicoline Maxen og Flashback, start nummer 9. Start 10, Cornelia Eliasson, skal vi have med på banen. På opvarmning er det start 11, Isabella Bach, og start 12, Charlotte Klarskov Jensen, som skal holde sig klar. Celeste Christine Arndal og Arsemenjo Vartoshus slutter med 4,63,66. Fejlfri runde til Nicoline Maxen og Flashback 58,81.